reka ngusuze kandi ngwikaze we dukomeza kubana umunsi ku munsi kandi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGE aho tuba tugenda turebera amakuru agiye atandukanye. Ndagusaba kuba wakora subscribe niba utarayikora mu gihe uhageze kuri uyu muyoboro uri mushya, ushobora kuba wakora subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi, kandi nawe wayikoze ndagushimira cyane, ni iby'agaciro kuba waremeye kwinjira mu muryango mugari wa KGE. Ushobora kudukurikira ku mbuga ziba zigiye zitandukanye, Facebook ni KGE, TikTok ni KGE, Instagram ni KGE na YouTube channel ni KGE. Aho hose tuba tugiye tuhabaye, aho tuba tugenda tukugezaho amakuru abagiye atandukanye. Zimwe mu nkuru tubagiye kuba tugaruka muri aka kanya, tugiye kurebera hamwe abayobozi mu nzego z'ubuvuzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje ko abantu 12 bakize ubwoko bushya bwa Ebola buzwi nka bundi buryo, ariko abarwayi bagera kuri 280 bakiri mu kwitabwaho mu turere tugira muri 25. Utwo turere tukaba turi mu ntara za Kivu zombi na Ituri. Ibyo tugiye kuba tubirebera hamwe, ariko ntabwo ari ibyo gusa turi buze kuba turebera hamwe. Ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo riravugwaho kugaba ibitero byahitanye abasivili ndetse abandi barakomereka mu bice bigiye bitandukanye bigenzurwa na AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 rivuga ko ku cyumweru tariki 7 Kamena 2026 hagati ya saa 9:15 na saa 9:50 z'umugoroba ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu mu turere dutuwe cyane nka Bidegu na Irundu, ariho izi FARDC n'indi mitwe bagiye bafitkanyije bagiye bagenda bagaba ibitero bigiye bitandukanye. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibyo bitero byahitanye abasivili 2 b'inzirakarengane ndetse abandi bagera kuri 7 barakomereka bikabije, barimo abagore n'abana. Iri ni rimwe mu itangazo ryaje kuba rigenda rishyirwa hanze n'ihuriro AFC M23 nyine rivuga ibyaje kuba bigenda biba nibyo ngibyo. Ibitero nyine byaje kuba bigenda bigabwa, byaje kuba bigenda bigwamo abantu bagera muri 2 b'abasivili n'abandi bagera muri 7 barakomereka bikabije. Abo bagiye bakomereka nk'uko twari tubigarutseho harimo abamama n'abana, nk'uko AFC M23 yagiye ibigarukaho. Ntabwo nababwiye ko atari byo gusa turi buze kuba tugenda tuganiraho turebera hamwe. Mu minsi yashize mwagiye mubona icyorezo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyorezo cya Ebola kigenda cyaduka cyataka ibice bigiye bitandukanye. Gusa ntabwo ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iki cyorezo cyaje kuba kigenda kigera, dore ko kuri ubu mu gihugu cya Uganda naho iki cyorezo cyaje kuba kigenda kihagira, hakaba hamaze kwandura abagera muri 15, abagera kuri 2 bakaba baragiye bahasiga ubuzima. Kuri ubu ngubu amakuru agiye ahari twari tubigarutseho tuvuga ko 12 bamaze kuba bagenda bakira, ariko abagera kuri 283 bakiri mu gukurikiranwa n'abaganga ngo babe bavurwa nabo bakire. Ari uko bakurikiranwa bakaba bari kugenda bakurikiranwa mu bice bigira muri 25 bigiye bitandukanye, aho bagiye akaba ariho bari kugenda bitabwa. Reka inkuru nayo tuyinjiremo turebe uko bigiye bimeze. Ibizamini bya laboratoire byagaragaje ko ibipimo 515 abantu 515 byagaragayemo Ebola kuva icyorezo gitangajwe. Abantu 91 bakaba baramaze guhitanwa nacyo. Ibikorwa byo guhangana n'iki kiza ubu biri mu cyumweru cya 4. Iki ni icyumweru cya 4 cyo kugenda bahangana n'iki kiza cy'iki cyorezo. Mu mpera z'icyumweru gishize ikibuga cy'indege cya Bunia mu murwa mukuru wa Ituri cyongeye gufungwa ku ngendo z'indege z'abasivili nyuma y'akanya gato cyari kimaze kongera gufungurwa, cyahise ko cyongera gufungwa. Ubutegetsi bushya bwa gisirikare bwashyizweho muri iyo ntara
bwagabanyije ingendo zemererwa gusa abakozi bakorera ubutabazi hamwe n'amatsinda y'abahanganye na Ebola mu rwego rwo guhashya ikwirakwira ry'iyi virusi. Urumva abantu bemerewe kugenda nyine kuba bakoresha icyo kibuga cy'indege ni abantu bari gufatanya, ni timu iri gufatanya kuba bagenda bahangana n'iki cyorezo, kuko urujya n'uruza rw'abantu bava hamwe bajya ahandi rwarahagaze, ntabwo ruri kugenda rukunda. Urumva rero ni ibyo ngibyo biri kugenda biba, imipaka iri kugenda, si no kuvuga ngo iri kugenda, kuko urujya n'uruza hari ibice na bimwe byagiye bifungwa, kwinjira bitaba byagashoboka, ariko nanone n'abinjiye nabo kwinjira bikundiye, ni kwa kwinjira nyine bagahita kwagushyira mu kato, bakabanza gutegereza iriya minsi barebe niba icyorezo ntacyo ukuyeyo mwa kiriya gihugu. Gusa kugeza kuri ubu nyine abandura ni bakeya, n'abahitanwa n'iki cyorezo ni bakeya, kuko ubu ngubu aho bigeze ntabwo iki cyorezo gifite imbaraga nk'izo cyatangiranye. Buri munsi baratwapudetingaga batubwira ko abantu bari gupfa, abantu bari kugira gute, ko twari tumaze kugira aho tubona abantu bagera muri 83, 87 bamaze kuba bagenda bicwa n'iki cyorezo. Ubu ngubu amakuru turi kugenda twakira ni amakuru avuga ko bamwe nyine mu bari barwaye iki cyorezo bagera kuri 12 baje kuba bagenda bakira, nyine bakaba bari gupimwamo iki cyorezo ntibakibone, bakaba baje kuba bagenda bakira, bakaba bataha. Aya ni amakuru meza yo kumva ko icyorezo nyine cyaba kiri kugenda kigabanuka, kigenda sinavuga ko ari ukugana ku musozo, kuko abagera muri 280 baracyarwaye, ariko amaherezo ni hahandi nayo bo bashobora kuba bakira, ubundi nabo bakaba bataha, ubundi bagasubira mu buzima busanzwe. Amakuru yaragezweho muri aka kanya ni aya ngaya, niyo makuru yaragezweho muri aka kanya, tubashije kuba twayarebera hamwe. Reka ngusabe kuba wakora subscribe, dukomeze kubana hano kuri KGE, ku buryo n'indi nkuru none yaza kuza ikurikira iyi ngiyi waza kuyibona mu ba mbere, notification ikajya ikugeraho mu ba mbere. Ibyo usabwa kugira uze kuba wayibona nta kindi, urakanda ahantu handitse subscribe, ubundi numara kuhakanda ureba ahantu hari akantu kameze nk'inzogera cyangwa umudende, ugakandaho, ubundi inkuru izajya igera kuri KGE uhite kubona notification mu ba mbere, cyangwa ukagenda ugakora follow kuri TikTok, Instagram na Facebook, ubundi mu gihe dupostinze tubabwira ati iyi nkuru yamaze kugera kuri YouTube channel yanyu kandi yacu, ugita kugerayo urebe inkuru mu ba mbere. Reka ngushimire wowe ufashe umwanya ukaba warebeye iyi video, ni iby'agaciro cyane. Urakoze cyane, niyo nkuru yarigezweho muri aka kanya, ko ufashe umwanya ukayireba ni iby'agaciro cyane, reka ngushimire.